tekereza igihugu gisinya amasezerano mpuzamahanga imbere y'amahanga yose kikiyemeza kurandura imitwe yitwaje intwaro, ariko mu masaha make akurikiraho abajenerali b'icyo gihugu bakajya mu rwihisho bagahamagara abayobozi b'iyo mitwe bati mwumva ibyo twasinye ni ibya politike gusa kugira ngo amahanga atuze, nta ntambara tuzabagabaho, ntituzabarwanya, ugukorana kwacu kurakomeje. Ibi si inkurumbarirano, si na filime y'imirwano, ni ukuri kwambaye ubusa kugaragara muri raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ONU. Ni raporo ndende cyane ifite amapaji agera kuri 236 nshobora gusoma nko mu masaha ane, ariko ndi kugenda mbasomeramo iby'ingenzi tugomba kugarukaho kugira ngo tumenye ibyo ONU yatangaje. Ndagenda rero mbagezaho mu byiciro amakuru mashya, ubane nanjye kuko tugiye kwinjira muri raporo. Ni raporo rero ishyira hanze amabanga akomeye y'imikoranire ya gisirikare hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR, ndetse igashyira ku mugaragaro isura nyayo y'imitwe ya Wazalendo, aho kwitwa abakunda igihugu nyine Wazalendo nk'uko risobanura mu rurimi rw'igiswahili, basigaye bisahurira abaturage mu buryo ndengakamere. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'iri kinamico rya politike n'igisirikare. Tugiye kureba uburyo Kinshasa ikina umukino w'ikinyoma, ikiziza amahanga amahoro, ariko igakomeza gukongeza umuriro mu burasirazuba. Ikaze mu isesengura ryacu ryimbitse. Reka duhere ku ishingiro ry'iki kibazo. Mu masezerano azwi nka ya Washington, guverinoma ya Kinshasa yari yiyemeje imbere y'amahanga kigiye gushyira mu bikorwa umugambi ukomeye wo guhashya no kwamura intwaro umutwe wa FDLR Burundi. Yewe berekanye ko bafite gahunda yihariye ya gisirikare izakoreshwa muri icyo gikorwa. Ariko se byagenze bite mu by'ukuri? Raporo y'impuguke za LONI igaragaza neza ko mu gihe imipango ya diplomasi yakorwaga ku rundi ruhande ruzwi nk'urw'imirwano, no kuvuga ku mirongo y'imbere y'urugamba, FARDC yakomeje kwifashisha FDLR kandi n'indi mitwe yiyunze nayo mu guhangana na M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babyita. Muri Mutarama 2026 umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yashatse kwerekana ko akomeje urugendo rw'amahoro, asohora amabwiriza abuza ubufatanye bwose n'umutwe wa FDLR. Aya mabwiriza yanarebaga imitwe ya Wazalendo ko uzanga kuyoboka azafatwa nk'umwanzi. Kugira ngo ibi bigaragare nk'ibyanyabyo, bafashe imitwe idasanzwe izwi nka IBU, kirabo murabazi ni za special forces zabo, ndetse n'amabatayo azwi nka batayo zo mu ishyamba, babikura no kuvuga ngo babakura Exangani, ayo mabato bayakura Exangani bayohereza iwarikare bavuga ko bagiye kurandura FDLR. Ariko hano niho haje kinamico rikomeye cyane. Mu gihe ayo masezerano, mu gihe ayo matangazo yasomerwaga mu bitangazamakuru ndetse izo ngabo zoherezwaga, abayobozi bakuru Kinshasa ndetse n'abaofisiye ba FARDC bahise baha icyizere abayobozi ba FDLR mu rwihisho. Bababwiye batarya iminwa bati ntimugire ubwoba, ubufatanye bwacu burakomeje. Izi operasiyo muzumva zo kubarandura ntabwo zizigera zishyirwa mu bikorwa by'ukuri. Ibisobanuye ko Kinshasa ikina umukino wo kubeshya amahanga, igaragaza ko irwanya FDLR, ariko mu by'ukuri iri kugaburira uyu mutwe ikanawukoresha ku rugamba. Wakwibaza uti kuki FARDC idashobora kwikiza FDLR koko? Raporo y'impuguke za LONI itanga igisubizo cyumvikana neza. Igaragaza ko FARDC ifite intege nke ku buryo abasirikare bayo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bemera ko badafite ubushobozi cyangwa ubushake bwo kurandura FDLR, kuko abarwanyi ba FDLR aribo batojwe neza cyane ku rugamba. Reka turebe imiterere y'uyu mutwe muri iki gihe. Ntabwo ari umutwe umwe uvuga rikijyana, ahubwo ugabanyijemo ibice bitatu by'ingenzi bikorana bya hafi. Hari FDLR Foka, FDLR RUD na FDLR FPP. Aba bose bayobowe n'amazina azwi cyane, uwitwa General Major Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega Israeli, hamwe na General Gaston Yamuremye uzwi nka Victor Byiringiro. Baracyari abayobozi bakuru ba gisirikare na politike ba FDLR Foka. Nubwo bahigwa cyane
bakaba bahora bimuka. Omega Israel yagaragajwe nk'umuyobozi w'ikirenga ufata ibyemezo bigenga ibyo bice byose bitatu. Bakorera cyane muri Rucuru, Nyiragongo, Masisi na Warikare. Bakagira n'umutwe w'intoranywa uzwi nka CLAP ukorera mu nkengero za Goma ndetse ukaba waranacengeye no mu mujyi wa Goma imbere. Kujyanye n'imibare, hano hari ukumvikana guke gushingiye kuri propaganda. Amakuru ava imbere muri FDLR avuga ko uyu mutwe ufite abarwanyi barenga 10,000. Byongeye umutwe wabo w'intoranywa CLAP bo bihandagaje bavuga ko bageze ku barwanyi 20,000. Ariko rero n'inzego z'ubutasi nubwo bemera ko FDLR yakoze ubukangurambaga bukomeye bwo kwinjiza abakiri bato mu gisirikare cyane cyane abanyekongo, bo bagaragaza ko imibare y'ukuri ya FDLR iri hagati y'3,500 na 4,500, nubwo imibare yaba ariyo ishingiye ku barwanyi batojwe cyane bafite ubushobozi bwo kuyobora imirwano kurusha ingabo za leta. Ni nayo mpamvu mu ibaruwa yandikiwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntangiriro za 2025, FDLR yavuze ko itazigera ishyira intwaro hasi mu gihe cyose u Rwanda rutaremera ko habaho ibiganiro bihuza amashyaka yose. Yewe banakangisha ko urugamba rwiruye rwatangiye. Twabonye ko FARDC ikoresha FDLR, ariko se byifashe bite kuri babandi biyita abakunda igihugu wazalendo? Ese koko n'abacunguzi nk'uko babyivugira? Raporo ya LONI ishyira isura y'ukuri kuri wazalendo, ikerekana ko uyu mutwe wahindutse umutwaro uremereye ku baturage ba Kongo ndetse no kuri leta ubwayo. Reka dufate urugero rwa Uvira. Tariki ya 18 Mutarama 2026, umutwe wa M23 wasubiye inyuma ukura ingabo zawo mu mujyi wa Uvira. Umuntu wese yakabaye atekereza ko wazalendo nk'abita abacunguzi bagombaga kwinjira mu mujyi bakiza abaturage bakabacungira umutekano, ariko siko byagenze. Bageze Uvira, icyo bakoze mbere na mbere kwabaye ukwirara mu baturage, batangira ubusahuzi bw'indengakamere n'andi mahano menshi cyane. Ibi byatumye abaturage bibaza niba ababakiza ari nabo babasahura. Byabaye ngombwa ko ubuyobozi bw'intara n'izindi nzego z'umutekano zirimo abasirikare kabuhariwe na polisi bitabazwa kugira ngo bagarure ituze. Guverineri yahamagaje abayobozi bose ba wazalendo ababwira ko abuzanije cyangwa ababujije kwishyiriraho za bariyeri izo zose no kwigira nkaho ari bo leta. Noneho mu rwego rwo gushaka kubacungira hafi no kubagusha neza, ubuyobozi bw'intara bwazanye igitekerezo cyo kwandika abarwanyi ba wazalendo mu buryo buzwi, maze buri murwanyi wanditswe agahabwa amadolari 325 y'Amerika buri kwezi. Amafaranga murumvuka ngana ni menshi cyane, ariko uzi uko byagenze. Iki cyemezo cyabaye nk'ukongera amavuta mu muriro, kubera iryo soko ry'amadolari 325 buri muntu wese mu gace yatangiye kwiyita umuzalendo kugira ngo abone ku mafaranga. Uyu mubare warazamutse mu buryo budasanzwe, uratumbagira ugera mu bicu. Havuka amakimbirane akomeye mu bayobozi ba wazalendo bapfa ukuntu ayo mafaranga asaranganywa. Wari wabaye rero umushinga cyangwa business. Ibya wazalendo ntabwo bigarukira mu busahuzi gusa. Uyu mutwe si igisirikare gifite umurongo umwe, ahubwo ni ihuriro ry'uturwi twinshi twiyunze mu buryo butemewe n'amategeko, tugizwe na za coordinations zirenga 10 zihora zishyamiranye zikanarwanira ubutegetsi. Mbere yuko M23 ifata Uvira, izi nyeshyamba za wazalendo zari zaratangiye kwiyitirira inshingano za leta. Bigabije imipaka, batangira kwaka imisoro itemewe ndetse bihana inshingano za polisi, bikorera ihohoterwa rikomeye abaturage. Hari n'ikibazo cy'amacakubiri ashingiye ku nyungu. Harimo igice cy'abakera, no kuvuga aho bita
abalezansiye cyangwa abansiye ari bo banyamabanga b'intara nka William Yakutumba ngira ngo muramuzi, General Yakutumba, Makanaki na Derfe, Ngomanzito, ndetse hakaba n'igice gishya cy'abantu baje gushakisha indamu babonye leta yatakaje imbaraga. FRDC ubwayo yongereye aya macakubiri itanga ibikoresho mu buryo bwa kimenyane, mu buryo bw'ikimenyane iha agaciro imitwe imwe ireka indi. Ibi byabyaye umwuka mubi cyane ku buryo hagati ya Kanama n'Ukuboza 2025 Wazalendo n'ingabo za leta FRDC batangiye kurasana bo ubwabo. Wazalendo yagabye ibitero ku basirikare ba FRDC ibashinja ubugambanyi, inabambura intwaro n'amasasu. Uvira hari harahindutse isibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta na Wazalendo bapfa imisoro y'amafaranga basahura abaturage. Nk'uko twabibonye rero, raporo y'umuryango w'abibumbye isize hanze ibintu bibiri by'ingenzi bitenyeke. Icya mbere ni uko leta ya Kinshasa nta bushake na buke ifite bwo kurandura FDLR. Amasezerano basinyiye yasigaye mu mpapuro kuko basanga bakeneye cyane FDLR kugira ngo ibarwanirire urugamba badashoboye. Bafashe umwanzuro wo kubeshya amahanga bagakingira ikibaba uyu mutwe nk'uko byagaragaye mu nama y'ibanga yabereye Ipinga tariki ya 7 Mata aho intumwa za Kinshasa zahuye na FDLR. Icya kabiri, imitwe ya Wazalendo aho kuba igisubizo cy'umutekano w'abaturage yabaye ikindi kibazo gishya. Imitwe isahura, yica, ishinzwe kwinjiza imisoro itemewe, ikajya n'abarwanyi bashaka kwibera ni ukuvuga ngo binjiye mu gisirikare kubera amadolari 325 ya leta yashyizweho na guverineri. Ese kugeza ryari ubuyobozi bwa Kongo buzakomeza gukoresha ubu buryo bwo kwishingikiriza ku mitwe yitwaje intwaro ikanayibeshya ko izabaha icyizere cy'amahoro? Ese abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo bazabona amahoro mu gihe abiyita ko barwanirira abo baturage ari nabo ba mbere basahura abaturage igihe M23 isubiye inyuma? N'ibibazo bikomeye iyi raporo isiga. Reka ngubaze rero wowe ukurikiye iyi nkuru, ese ubona ibi Kinshasa iri gukora bizahigwa amahoro mu bihe biri imbere? Tanga itekerezo cyawe aha hasi muri comment tuganire, umbwire uko byumva, tujye tuganira muri buri nkuru, kandi ndabasaba kujya ukanda like kuri buri video. Ukibona video yanjye ukande like, biradufasha cyane kuba video yagira ku bantu benshi, ngira ngo mubona ko nashyize imbaraga nyinshi kugira ngo mbategure inkuru nziza. Iyo mukanze like video ikagera ku bantu benshi bituma nanjye ngira courage ngakomeza ngabagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, muri abagaciro, mukomeze mubane na Pilot Rwanda, Pilot News TV, ni wa musore wanyu.